Ji, dito. Oh, no. Palidit na kon. May muntag, maho sa may maho. Apa dugay kay Bocaue, no? Uniform STG Mount Arines. Kaway. Platan. Ay, platan. Pagkatungas. You know. Ning. Awiri ba? Awiri. Miming. Wala. Nawara ni nana jaya. Guys, muna akong entrada karon. Medyo singot na. Assault kayo ang gianan. Oh, relax.
Pulahin na siya. Tribo padidit ha, tribo padidit ang yan. Murag na pa. Ma'am, murag nilhon ma'am, diri ka pick sa side ma'am, diri ka sa side. Yana. Putan pa no. Binuang na mo niya mama. Tanang sa kamera. Smile. Smile. Ayun na. Ji, dito. Kani. Oh, no, 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 no. Palinit na kon. Pangalan sa barangay nito eh. BonBon. Barangay BonBon. Same. 30 minutes pa amo antuon sa makadung sa Himbabawod Falls. Oh my
moments later. Violet, yung color. Violet. Uli na mi guys. Man may kaligo. Bato-bato. Salamat sa pagtanaw. Thank you for watching. Don't forget to subscribe guys. Hit the like and subscribe. Thank you.